Kia ora nei Papa Periki. E te no neo te akamete ki ako no ti oro mo kai te e te tutu no ta o anga ngai rawe ni i mga nei especially I one rone especially I te anga no te youth e ta o e kalesia. Na ki aga mara mai ko I ta o e kalesia na I akamatai me te e a te toronga I te me. Te mea mo, praise the Lord, ki aka mei te kia te tua no te tikang. Tau puka ne, roto I te tua tau ne. Koe au ki tau ewi maira ki aku, no runga I te youth, koe au ki te mapu, roto I te tua tau ne. Ko te mea mua, ko te akamataanga o te tamatu e Kalesia. Ko akamatai I te mataichi 1988. Since then, te maruru ni rai te tupuanga o te Ekalesia, o te Assemblies of God, I mga ia ne, karanga ia na EUG. So, te to matu ngai, tata au noni, tata au puka ne, I roto I te po, o to matu ngutu arete, ta matu kamuria nei te tua, peranga toa. Te te au anga meitaki te kāriro I ka tupu I te meitaki ki roto I te Ekalesia peranga toa ki roto I te iti tangata I mga e nei rea ki anga meitaki te tua no te tikanga mane e tau tutuani no runga I te Ekalesia te tupuanga I roto I te tuatau nei no runga I te tuanga o te mapu ki rauka e tatu I te ki te ko te mapu as a whole I mga ia ni, te mengiti nei te rira. Te aere nei te mapu me topo mai no te api I te college, wete tanai te maataanga, kakaranga o a 3/4 o te mapu, te aerera. Te aerera ki Rarotonga, aerera tuki New Chireni, aerera tuki o te reiria. Ko te migration tera o te mapu. Ko te tumu te reira, e mengiti ni te mapu I runga I te tua o tenua. Ko affectia tea, I te au Ekalesia katoto. Irina ki au ka ariki mai, te au tawini o te tua, I runga I te tua o tenua nei. To te CICC, peranga toa, to te Momani, to te Katolika, te reira au akonoanga, mainline, churches, I runga I te enua nei. Ka irina ki mai rato te mengiti nei, te tupuanga o te mapu, I runga I te tua o te nua nei. Simply because te aere nei rato ki wau I te nua. Kia ki te rao ki tātou ko te tumu aere nei, te mapu I wau I te nua, koe o ki te kimi rawenga, no te oraanga. Aro ki mitaki ki no o mai I runga I te tua o te nua nei, aro ki anga mitaki, anga papu, e taanga ia I rau ko mai tā rātou moni I runga I te tua o te nua nei no reira ko te tumu te reira aere nei te mapu nā ringa pā au anga torunga I te nua nei e mea papu ka no mai te mapu I te anga I runga I te nua nei ki rauka tō rātou puapinga nā roto I te moni e te au mea te karauka I puapinga no te oraanga tō rātou ngutu are so I roto I reira I te Ekalesia me tako rai ka kite. Te mengiti nei te mapu. Te kamatanga mātou I te 1989, 90, aere mai ki muri mai, maata tō mātou mapu I roto I te Ekalesia. E maata rai o ki te Ekalesia I roto I te tuatou. So there's a big change and a big drop of the population I runga I te tua o te nua nei. Ko te tumurai, ko te ra. Not only ko te mapu, te ane nei ki Rarotonga, ki Nutirine o te reiria, the whole lot, the range of people, from the youth to the old people. Te time, ka Irish family, ka toto, ko te tonga te reira, the population nei a manga ene, I roto I te tuatau nei. Ko te rai reira, ko te tūranga te reira o te mapu, I roto I te Ekalesia, I roto I te rane, ka re, me te kirawana, no te mea, are matana te mapu
i roto i te ekalesia i runga katoa i te tua o te nua nei. Ko te tupuanga o te mapu i rira, apikipike te tupuanga o te mapu, te akamaru i nira. Kua ki te o ki tātou i te tūranga o te mapu, i roto i te tuatau nei, ari te tūranga matu tūrawa me te kirawa, i runga i te tūranga, te respect, te anga, te reira o mea. Kua, I believe, kua maatarawa te au mea e draw back i ara te mapu me te au anga. E tanu ai karawe rato, i roto i tō rato horanga. Mai te anga, tanu me te reira o anga. Kua no o e reira te mapu ki runga i tō rato irina ki anga e te au mea o tā rato e mouni, e opu nei, i roto i te tuato. For example, te au apinga te rā whonura, e au mea o tākiri te me akara tau i runga i te tua o te nua nei, ki te koe, te kiroto te apinga i te teitaringa i te teitaringa, ari papu i a koe, me kiroto ki te apinga, ka turi tō tā o taringa, kare re tau e rongo mai, pene na te apinga i reira, e change i te concept o te manako, o te mapu i roto i te tuatau nei. Aka anga i reira te mapu i te akarongo tika i te kimi, i te eurawenga popinga no te ora anga i roto i te tuatau nei. No ea, ko te tūranga te reira o te mapu, ko te mapura i roto i te ekalesia, te akamaru i nei. Ko te mea mātua i roto i tā mātua, apianga i tā mātua mapu, ko eo ki te totua a te tua. To know God through His Word. Ko te mea mātua te reira. Ko te rawenga ora i ki te reira. Tā tātou e tanoi. Ki rauka e tātou i te kite, ko te rawenga ora i te, e rauka i te tangata, i te mapu, i te katino mo i tōna oranga meitake. E oranga meitake, e oranga papu, e oranga matutu, i roto i te oranga nei. No te me kāre te totua te atua i roto i a koe, ka rawe koe te oranga tāre wake. Me kāre te atua i roto i a koe, kāre koe ki te kapene i tō oranga. Ko tiri te o akaranga i te oranga o te mapu e no nei, i roto i te tuatau nei. Thank you, Periki. Nā ere, ko tāku uianga i te mere, ka pe e tātu i te tapuanga mai te o mapu, me kore i te akakiu i tō rātou inangaro i te no mai ki te inoa nei. Ua ki te ua era nā ki Australia, ua spente nā te i rongo marima mataisi ki Australia. I ako re te makopara Australia. Ko te ngā ikino rā ki iria, kare ikino tāotara ino. Te akara ni mga ia maatatakai, no atu kare au muni, ka ora rai koe. Ko tāku iria iwi ne, ka kape e tātou te tauturanga me koe te akamaruru i te utua mapu, te no o mai ki mga i nei. Me take, ko te rira manako, ko i oki, i te kimi rawenga anga kia no mai o ki te mapu, i runga i te tua o te enua nei. Ka karanga au, i roto i te ara, aka anga i te kamaru i te mapu, kia no mai ki runga i te tua o te enua nei. Ka rauka i te kamaru but e aka anga rauke, i te kamaru i te mapu, kia no mai, ratu i runga i te tua o te enua nei, kia rauka te au anga taratu ka me kare karanga tātou tā te umitua, tā te ititangata, tā te community, kakamaru i ratu i te rave, i runga i te tua te nua nei. The problem is here, koe oki, ko te au pull, ko te au activity e utine i te mapu, ki wa o ia mga ia. Te akararau ki reira te mapu, ki runga i te au mea mara mea, me kare te au anga, te kāriro, i te tini tō rātou ngā concept tia, i roto tō rātou ora ngā katoa, tira rotonga te au anga nei, tinu tirin te au anga, the bright lights of life, e tupu nei, ki rarotonga ki nu tirin i peranga toa, ki o te reirea. Firstly, e mātau ki te anga i reira, ko te apinga te ia, e viviki e te uuti, i te mapu, and others i reira. Me tā korai ki te mata te au mea e uti nei. Ko te rāwenga i rei kia no mai te mapu ki runga i te tua o te nua nei, me tā korai ki te.
e aka anga te tumu ariu ki te mapu e tamu ana e no ana ki te pai i te aronga marama te aronga anga tikai for example te aronga tanu ariu ki rātou e ina ngaro nei ki are poto rātou rima ki a anga tikai rātou ke ki te rātou e ko te tikai te te pinga e mita ke tō rātou ora anga kare rātou ina ngaro i te no ki roto i te umitua marama they got experience in life i te katupu i te teo anga i runga i te tua o te noa nei no te mea ka karauka e tau i te ki te karauka ora i te teo anga me te ki runga i te tua o te noa nei i tāna o mai not only i te mapu pera katoa i te tangata kātoto i te spear of life karauka i te tāna o mai i runga i te tua o te noa nei nā roto i te kimeanga i te teo rawenga me te tanu rai akatupu i te teo rawenga tanu and then kimi te teo market mai te rira te tai te toka i manga i nei pinga te kai te toka ka kimi te teo matini e tano o mai i te teo mapu anga i te au tutu anga nei te vaitura te teo rawenga rawenga te tai ki ano mai te mapu i runga i te tua o te nuane i te kimianga i te teo apinga tera handiwork mai te re art and crafts te re rao mea ke no mai te mapu but ko te problem there is te rarai te draw ene te manago te mapu and also pui di ratu i te re rao rawenga haru ki ratu i ina ro ke tamu haru ratu i ina ro ke api i ratu ai no mai tirunga i te nua nei te meitaki ka ora koe meki mi koe te tei rawenga karoko mai nao tene ke roko nao moni i runga i te toa te ka te tei for example $50 ka ora koe te tumu ti konei te mo ta te atua i oronga mai i runga i te toa te nua nei apinga tika i te mo all you have to do kimi koe te tei rawenga te tei manga rawenga i roko mai te tei muni na au i runga i te toa te nua nei there are many ways for example te rātou tātou market te rātou tātou market i tei ka ina ngaro ia te tei aronga kia maani mai te rakai maani mai te rakai no te mea are mātana te kai i roto i te market are mai te mea ka maani tau o kia kore o kona ia ka maani tau o kia o kona ia kia pou ka tānga ngai to tau katu koe o kia pou te mea kia roko mai te manga a moni tauturu i tau norunga i te tuanga i te oko kakau mai te reira pua mai te life is utensils e aere i roto i to tātou oranga nei so ko te mea mata te reira te wainei te teo anganga karauka i te mapu kia anganga but ki te kore nei rato i te kimi tau au rawengara kia roko mai te popinga kia no mai rato ki runga i te tua o tenua nei ko te tumu te rā ere rato no te mea hare tangata me kare ratu inanga roana kia mara mai te au rawenga ta te au papa mama timata nei kia no mai ta ratu ano ki runga i te tua o tenua nei tai ua ratu kaere ratu tiko te metake tinu tireni ki o te rere te metake ko te tumu te rera tanu ai kia rauka e tātou te tāno mai e rawenga te tai e tāno e mai ta tātou ana umapu ki runga i te tua o tenua nei ina takoto ke akoro mai ko papa periki i te tuto mai nei ke tātou norongo uki i te tua o te mapu akaruki nei e mangai pera koto i te tuangai i tāna ekārese konei ko marama o ko papa periki ko i te tāna ekārese te tai ekārese maru iriro te akare te manu iri mia ko i no konei ko no konei i tā rato ekārese nā papa periki mātou i akono. Nore te akamatiki nei a koe papa periki no te aramaka i ki runga i tā tātou mea aroringforever.com ko tu mea mātou ki te kia tati a nuti ki roto i New Zealand e Australia i te akamarama i tātou i tangata i ko a te tupuni konei understand yo i te population i mangai nei
kaere ane me te rima anerea. Nori kareti te nuchi mitaki. Kainanga ora tamariki ki uku mai ki take over the next generation. Once again, Papa Periki, thank you very much.